ناسنامه کرکوک کرد و کرد بمینه. لباجار قدیم کردان کرکوک ابده روژن پرووکاسیونک ددومه. انیا دژ کرد لدژی پدک چالاکیک هفبش پیک آنی. دا کو بارگه این خول کرکوک ونکه. لسرویه که هزین حج شعبی عربین هاورده ترکمن و فلیت کولانم پککی او هر وها خاین کرکوک فروش یعنی که دست به چالاکیم پروتستوی کرن. پشتی خیاناتا یعنی که یا سال 2017 کرکوک راستی ظلمک مزن هاتو زوردستی گهش آستا کن ناسنامه خویا کردستانی وندا بکه. ین کت 16 جوتمه سال 2017 دا اپراسیونا داگرکرنا کرکوک کرن همان کسن کوی ایرو لدیجی وگیرا پدک تفدگرن. دما خیانات 16 جوتمه دا ایران ترکیه عراق و خاین نابخویی پکک او ینکه لهمان نابند اپراسیونا داگرکرنا باجر بریوه بر. پشتی کو باجر قدیم کردان هاتیه داگر کرن ریوبرین یعنی که او پکک لقصر دباشان از سرکفتن پیروز کرن. قاسم سلیمانی ابو مهدی المهندسی و رایدارین ترکجی لسر پلان برفره کرنا داگر کریا لسر همو باشور کردستان پیمان امضا کرن. لسر خطا شنگال و زماره لدیجی زاخو دو که لسر خطا کرکوکی جی لدیجی هولر سفر داگر کرنا باشور کردستان دی با هاتا ریوبرین. هر سه دولت داگر کرو تاجین حرم پکک او ینکه به همو هزا خویا لشکری دست به ایرشا داگر کریه کرن. وکی اردوغان لسر کوبانی دما دگود ها کتو و بکهوه چاپمنیا پکک جی به کلجانک مازن دگو هولیر کتو و بکهوه لی کردین خاک پرورو لهنگین ولاد اب کیفخوشیا داگر کرن دقرقا وانده هشتو سفرا داگر کریه لبرابا دیجلو زیحات تیگبرین پیشمرگی لسحیلا و پرده دستانا برخودانا نتوینی بیسان. وای وای! وای وای! داگرکر و تعشیه وان دوین خوکر نابرا لنگین خودا و رویان. پرووکاسیونا کو ایرو ل کرکوک جعالی انیا دجبریا کردان و تکرین بردوامیا خیانت 16 جوتمیه. بگیرا پدکه گو کرکوک تواتیا بدایبونا خطا خیانت 16 جوتمی جبر کو پککه و ینکه به اگه دزانن و فهم دکیم کو دری خیانت دل وان بگیرتن لوماجی بلز و بس تبدگرن پدکه با آوائه که اوبژکتیف نونرتیا ناسنامه و ایراده نتویا کرد لکرکوک دیکه بارزانی به ناسنامه نتو دولتا کرد هاتیه ناس کرن جبر به اگه پدکه هر کودچه آلا کردستان ناسنامه نتویا کرد و ایراده سیاسی کردستانی دبه و دری دجمن کرد و کردستان جوه ناسنامه نتویا پدکه دترسن جبر کو جه خطا نتوی یا راس لیبه افسونا خط سخته ین خاین تش کاندونو بازار خیانت بداوی دبه چوینا پدکه یا کرکوک جی ده واتیا بداوی کرنا عرب کرنه ده واتیا راوستاندنا گوهارتنا دموگرافیک ده واتیا بگراندنا نرخین کردستانی او جنوب و آواکرنا ناسنامه اتنیکیا کرد لکرکوکی خاین داگرکرین کردستان جوه ناسنامه ملی او نتوی آ پدکه دترسن گاباتی گهشتن کن نکارن به حلمتی بسکینین لکرکوکی دست به آروزین کولانان کرن PKK باکور کردستان دوار لشکری و سیاسی ناوندا کرد. عبدالله اوجلان به تئوری جدا حول دا کوه تکشونه وکی پارادیگمایی که نو پیشکشی بازار سیاسی بکه. آپا به فراستر آزادی خواست حول داده کو کردان به پرگار دولت کولونیالیسم بگیری بده. به مناسبت هستیم کردان ین دشمناتی لهمبر داگرکران نهله و کردان به دلسوزی تیخ قفص کولونیالیستان ده. به وی آوایی آپا دخوازه خیانت و رادستی آخواه لسر همو کردان بسپینه. تسلیم بون و خیانت وکی خط که نوجن تیخ نوات ترمونولوژیا سیاسی ده. پرسگریکا نتوی جواته و آرمان جاوی دور خستو وکی پرسگریکا دموکراتیک بونه بناف کرد. لسر و فراسته ولات کردان یر رسن به تئوری خاپینوکین وکه ولات هفپار را دستی ترکان کرد. اوجلان کردستان کجا عالیه ترکیه کوچبر و حاطب و داگر کرن به فراسته ولات هفپار جبو ترکیه کولونیالیست فرمی کرد. اوجلان لسر کردان فرض کرد که اب کسین ولات مداگر کرنه وک برا قبول بکنو اردن میم به دار زوری جمع حاطن استاندن وک ولات هفپار قبول بکن.
PKK projeya welatê hevpar li ser hemû parçeyên Kurdistanê farz dike. Projeya ku niha PKK hewl dide li başûrê Kurdistanê pêk bîne beşek ji vê ye. Yani hewldanekî ku axa welatê azad bikeve bin desthilatdariya Ereban. O jalan bi rayadarên dewleta Tirk ên li İmraliyê re ev proje amade kir. Tiştê ku dibêjin plana hewlêrê, plana Erebkirina başûrê Kurdistanê, Türkmenkirina wê, kêmnetewkirina nijada Kurda ye. O jalan ji bo vê yekê bide jiyandin di vîdyoyên İmralî de ji dewleta Tirk lava dike û dibêje niha gel ji Barzanî û Talebanî nefret dike. Heger hûn piçekê alîkarî bidin, em ê hêza wan pûç bikin. Divê ev gotinên min pir veşartî bimînin. Bi rêberî û alîkariya we em ê li başûr li hewlêrê demokratîkbûnekê mîna ya Tirkiye ava bikin. Em ê wisa bikin ku Barzanî nefasê nestîne. Tiştê ku Tirkiye di nava 10 salan û 20 salan de nekariye em ê belaş bikin. Ez dibêjim em ê bikin. Ma xizmetek ji vê binirxtir bo Tirkiye heye, ev plana xayîna Öcalan ji bo hewlêrê bi ser neket û hewldanên xistina hewlêrê di nava alozî û kaosê da bê encam ma. Niha jî PKK hewl dide vê planê li Kerkûkê biceribîne. Wê li gel xwe yeneke İran û hin grûpên Ereb dane kêreka xwe. Armanca wan ew e ku Kerkûk ji nasnameya etnîkiya Kurdan bê paqijkirin. Hewl tê dayîn sîstemek îdariya li dijî Kurdan bê avakirin û PKK jî tê da cih bigire. PKK rêxistinekê bey nasnameya nijadî û qewmî ye, an ku bêbav û bêdê ye. Loma jî çoyîna PKK ya Kerkûkê dê van planên xayîna têk bibe. Ala Kurdistanê wê di destê peykerê pêşmerger da were bilindkirin. Wê ruhê Mamerîşe, Doktor Necmettin Kerîm û bi hezaran şehîdan were şadkirin. Loma jî heger welatperêzên rasteqîn naxwazin Kerkûk bibe Efrîna duyem, divê bi awayekî aktîvtir rola xwe bi cih bînin û rê li vê lîstika xıyanetê bidin. Kerkûk xeta sora Kurdan ew. Wê ew xeta sor bi xwîna sor were parastin. بەرامبەرکردنەوەی بارەکەکانی پارتیە خێمیان هەڵداوە بە وەڵڵاهی بەو قودسی کوردستانەی کەم بەو قودسی کوردستانەی کە ملیۆنەها شەهیدی داوە نەک ئەو بارەکایە هەر ماڵێکی ئەم شارە بارەکەی پارتی مەسعود بەرزانیە